Imana ni igitangaza. Hawa wote ambao wanasimama wamejitoa katika mkutano wa leo kutoka mgitondo kugeza amasaha tangu asubuhi mpaka muda huu abantu 356 ni watu 360 ugashiraho abantu 31 bihanye turi mu giterane harahiya unaongezea watu 31 waliojitoa huko kwenye mkutano wabaye abantu 387 Imana yachishimwe cyane. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Amen. Abantu 380 watu 381 bikoze bino ihabwa icyubahiro. Bwana ambaye ametenda haya apewe. Aba bantu bazamura ibiganza, watu hawa wainue mikono, abera bari mu iteraniro babakire, watakatifu walio mkutanoni wapokee. Muzamura ibiganza gusa, pandisheni mikono, muzamura ibiganza mupepee abera, pandisheni mikono mupepee watakatifu